Pozdrav svima ljudi, ja sam Komši, današnji video ću vam pokažem kako da ubacite X-Ray mod u Minecraft. Znači, zapravo ovo nije mod, ovo je resource pack, ali šta treba uraditi, treba da odete na ovaj sajt na koji sam ja upravo sad ličio, tačnije na link koji ću ostaviti u deskripciji. I treba da samo, znači, scrollamo dole. I dok nađemo ovdje linkove za download. I ovdje imate opcije, znači možete da skinete za Minecraft Java Edition, za Pocket Edition i za Bedrock Edition, imate i za Realms, ali nas interesuje za sad samo Java Edition. I šta treba ovdje da uradimo, treba da izaberemo verziju, ja ću izabrati 1.17, naravno imate ostale verzije, ali mi ćemo 1.17, tako da ćemo da skinemo 1.17 i evo kao što možete vidjeti X-Ray se skinuo. I sad ćemo da ga prebacimo na desktop i sad ćemo da uđemo u Minecraft i da ubacimo ovaj X-Ray mod. I evo sad ulazimo u Minecraft, znači enter the game, naravno preko ti launchera i na Optifine 1.17 verziju. Ok ljudi, znači evo ušli smo u Minecraft, šta sad treba da uradimo, treba da idemo u options, zatim idemo u resource packs, idemo u open pack folder i zatim ćemo da ubacimo ovaj zip file u ovaj folder. I evo ubacili smo i da vidimo da li je tu, jeste tu je, i sad ćemo samo da ovo uvećamo i da ga prebacimo ovdje i zatim samo kliknemo done. I sad ćemo da uđemo u neki svet. I sad ćemo da napravimo novi, naravno neki creative new world i to je to. I evo kao što vidite, znači X-Ray radi i sad možemo da vidimo sve rude, tako da možemo, koliko ja znam, može da se vidi i može ovako da se nađe i netherite. I evo kao što možete vidjeti, idemo sve dublje i dublje, vidimo sve više i više ruda. Evo tamo su dijamanti, tako da eto ljudi, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da svi dopacite like, share, subscribe. Ja sam Komšija i pozdrav!